Ibbażat fuq novella li rebħet bosta unuri is-serje Foundation, produzzjoni ta' Apple TV Plus u Skydance Television, għażlet lill-pajjiżna u l-Malta Film Studios bħala l-isfond għal ġbid tas-sensiela tagħha. Waqt konferenza tal-aħbarijiet id-direttur tas-serje Foundation Michael Malone sostna kif il-Kummissjoni tal-Films kienet hemm kull pass tal-produzzjoni fosthom biex kollox ikun konformi mad-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. So Malta has incredible locations to film on, the water tanks. They didn't yet have sound stages. We expanded our vision here in Malta. We were going to do 2 weeks. We ended up doing 5 weeks. But if the sound stages had existed, we probably would have ended up filming here for 2 or 3 months. So I think that will be a very positive development for the Malta film industry. Il-Kummissarju tal-Films, Johan Grek, spjega kif din il-produzzjoni qed tħalli 10 miljun euro u toffri 400 post ta' xogħol. Għal darbohra urejna kemm l-industrija tal-films hija reżilienti ġewwa pajjiżna. Foundation li għażlu l-Malta ilhom joperaw f'pajjiżna għal 4 xhur. 4 xhur ġobs għan-nies. 4 xhur fejn aħna komplejna nuru l-kapaċitajiet tagħna li Malta toffri, Malta għandha prodott tajjeb. World class. Ġifieri fejn inti qed titkellem fuq il-kru, fuq is-servizz li Malta toffri, nikkompetu mad-dinja. Il-Ministru għat-Turiżmu fakkar fl-investiment ta' 35 miljun euro biex il-Malta Film Studios kun attrezzata aħjar biex jinħolqu iżjed impjiegi ta' kwalità għal Maltin. Irrimarka kif l-aħħar minn xhur din l-industrija ħallit fl-ekonomija ta' pajjiżna madwar 32 miljun euro. Aħna rridu mhux biss nattiraw blockbuster movies, iżda wkoll ikollna series bħal Foundation hawnhekk illi dawn ser ikun qed jagħmlu riklam kbir ukoll lil pajjiżna lil minxtutna. Apparti mill-fatt milli niġbdu l-ikbar ismijiet fl-industrija rridu wkoll illi din l-opportunità isservi biex nimmarketjaw dejjem iżjed lil pajjiżna u nuru x'aħna kapaċi noffru bħala pajjiż.